buram yang kata cium kia jong disi na marba ka komisi thi ibu por sa kanta ya benta sngi la yo ke jubab bat ka kot keslah ka baydai bat kita ki beri ki ba dan benta ban aji kersan ya statement pinjo environmental clearance bat kumjuru ya kot keslah ka ba menu baran kti bat menu ba ibor ya ka star cement benda pen apply ya kata environmental clearance po Delhi na po Ministry of Environment Forest bat ka kum kot bangilasam nadu menin jing sang la yo ki kot ki ba ya dai bat kani ka benta bat ngila ban ong ba ka sokar jala ron kti ban ibor ya ka star cement pinjo environmental clearance lang ba ka Meghalaya State Pollution Control Board bat kumjuru ka bakam susi penithu ipi kalong ba laitrik ba pergi hering ke bala dep ke bala pelong bat ke bala pulom kalong ba ke banengkong bat ka baar ka longgum tu kala su kutno hadin ba kelap dan kini yang persyak kiba kang persyak pulang ke public hearing handrai ke public hearing balai ke formality but ke Meghalaya Pollution Control Board kala tho nadu arajar arfau hau benai balai laitrik benai balai ban penyo ya environmental clearance yang star cement na po joka Ministry of Environment Forest ban yang kasang hading layo kini ikut kislah kinsa song perkat bat kuipat ki perok sing balang kiba ngila ya keren bakumno banya cakmat bad hadin bangin pet yagi kor kisla yo ni chong ya kajingalang lele kata kajingya perkhat ba naliang kasang nginom sabjar bad ni kerman ro koi pat ki proxing balang bad kumjuru ki ba persya ya kani ka jingyo environmental clearance ke star cement ke bomdai hok bomdai lenti ya jingyo rot ya ke ikhtiar sensar ke jong ka jai penri ke jongi khamtame ke ba ilat na ke JCDC ki district council ya ke bor jong ke elaka berkumjuru ya ke bor jong kinong sedang ki para ki baidan markap berkatai ke beri cernot ni ke jaka benti ya motion berkabakam susi kalong ba nakaliang jong ke department jong ke environment ni ke forest jong state jongi kamsem la tuklar ni kamsem la ai ta kot ben persya namar bah katai ke jaka kadon katai ke eco sensitive zone ke batang arsba mitar na katai ke jaka ke ban ti utai motion berkumjuru kadon ke narpo wildlife sanctuary ke baki bun kini ki merat ki ba kerpang kidang tiga jaka berkidon kau ki betap ki bala banyada ya kani ke jing kela jong gamariang handai ke basusi kolong ba ke state ni ke sarkar jalahi naliang juga Ministry of Environment ni ke naliang ke Department of Environment ru kumjut naliang ke forest kimsem la persya ya kani ke jingle donbor ni ke jingle jong kani ke Pollution Control Board ke star cement banle ya kata penduk ya kata public hearing ni kata ke jingalang berpustu pajba ya ban penyo environmental clearance